Inge giatumiria na rietwa Meru Clergy Association nikiambiritie aunja baba bagitariria bejete amwe kienda gutigira ni bakugwatanira na guchiukiria na urumondeu ni bataririte bari na mworoto jwa kuguna na gukiria mwingi amwe na kurwa na motho kujaraja onekaga maturene. Mwandiki wetu Wantito Muthuri Murioki ari na iji na njira endiko. Kikundi kia athinjiri na mwaburi jwa Meru Clergy Association ibejite amwe na moroto jwa tigira ati muthinjiri wonthe ndene kaunti ya Meru akwithwa kiwa gitio kiawe kira kibaterie ona kija kithira ati na kanisa nene ira ewitwa Meru County Clergy Association ngucokeria Murungu nkatho nontobora athinjiri betikaniretie tukomba kugwatanira twinde nikenda tukaomba kugwatanira na torikia kugwatanira tukabwithia mantu ya manene ndene ya Meru County na kinya Omea County. Kiri Meru County Clergy Association benefits ira tukethwa twina cio muno ni kwithwa twirumwe kimaromba witi na mbere kwa uturo bwetu muno kuria makanisa yetu athinjiri betu bara batina inya tubekire inya athinjiri betu ba recognized kinya mtura we withairwa pengine aina shirika kinya 10 gutuike aina nafasi ejana na uchibu ari muthinjiri kiri muungano yoyo wa Meru County Clergy Association. Bakiwa motho jwa jungi jura munene ni gutigira ati botonya monga maturene na gutambia nkuma ekurega na mitugwemi ire kuonekana egita na mbere muno tukarira cia mantu ya konianto direct tukakikisha kwamba tukwarira mantu kinya ya illicit brews ndene community tukariria mantu ya FGM na rakutigarite tukariria mantu yana wita skuru tuhakikisha kwamba community yetu ikwa clean na nto banene bonde ba ukaraboya kiri mantu jonde ya baketha bena yo turo bontuko ontuko na baba taburu ni gutigira athinjiri baba kinya bakwithwa bagiciumba na njira ya kimuthithu katurone batu turi athinjiri katwithuranire amwe nikenda tukomba kwithirwa twina uwe kiri finance kana kiri mbecha ndene ya uturo bwetu kinya tutwithirwa twina antura tumba gwita tukatuika recognized ya muthinjiri. Muthuri Murioki Waru Njuma Mutiri jwa Kangangi.